Dobar dan, razgovaramo sa nekadašnjim istražnim sudijom Okružnog suda u Prištini Danica Marinković. Bili ste, kako ste i nazvali knjigu, sudija u ratu i miru. Javnosti ste postali poznati po slučaju Račak. Šta vas je motivisalo da se izlažete opasnosti poput slučaja Račak? Dobar dan i hvala na pozivu da budem gost u vašoj redakciji. Pa, ne znam šta da vam kažem i sada iz ove perspektive ne mogu da objasnim i da kažem koji je pravi motiv bio da to uradim. Jedino što sam znala da sam istražni sudija, da sam tog dana bila dežurna kad se desio događaj u Račku i da kao istražni sudija treba da obavim uviđaj na licu mesta. Znajući da je Račak uporište terorističke bande, albanskih terorista, i prva saznanja da je tamo da je došlo do sukoba, znala sam da treba kao istražni sudija da izađem na licu mesta, zato što kao istražni sudija po zakonu sam dužna i obavezna da neposredno izvršim zapažanje i uviđaj na licu mesta i da neposredno prikupim dokaze koji će biti validni za dalje tog krivičnog postupka. Da li ste se plašili i kako ste se nosili sa takvim situacijama? Pa u datom trenutku kod mene nije bio prisutan strah. Pogotovo što sam kao istražni sudija bila suočena sa sličnim situacijama gdje sam izlazila na terenu, gdje su bili u pitanju terorističke akcije od strane terorista, gdje su pucali iz zasedi na policiju, na službena vozila policije, na civile, gdje su vršili ubistva nad civilima Albanaca, Srba. Tako da sam bila suočena sa takvim zločinima koji su činili teroristi i krenula sam i u sebi dala zadatak da ja treba da uđem u selo Račak zajedno sa članovima uviđajne ekipe i da vidimo tačno šta se desilo. Pogotovo što prvi dan, 15. januara 1999. godine, kad se desio događaj, ušli smo u selo Račak i jedan deo uviđaja smo obavili kad su krenuli da pucaju svih pravaca na nas i bili smo prinuđeni da se vratimo, tako da uviđaj tog dana nismo završili. Sljedeće što mi je bilo sumnjivo, da posle toga 3 dana predstavnici OEPS-a, Vokerovi zamenici i saradnici, pokušavali su da me spreče da uđem u Račak, govoreći da je to nebezbedno, nudili se da oni mene sa njihovim vozilom prebace, samo da ne ide policija. Bog zna kako civili, seljani će da se uplaše kad vide uniformisana lica. I 4. dan ja sam uspela da uđem u Račak i sve te činjenice koji su prethodili ukazivali su mi da se nešto sumnjivo desilo što hoće stranci da prikriju. A pogotovo među vremenu je izašao Voker sa svojom bestidnom laži, gdje je izneo jednu neistinu da se navodno u selu Račak desio masakar nad nedužnim albanskim civilima, što me je još više i dodatno motivisalo da uđem u Račak uopšte ne razmišljajući u datom trenutku da li je bezbedno, da li je rizično, da li ću ja da poginem ili da pogine neko članova uviđajne ekipe. Događaj u Račku bio je povod za agresiju NATO pakta na Jugoslaviju. Uspjeli ste da dokažete da se u tom selu nije desio zločin protiv čovečnosti, kako je tvrdio tadašnji šef misije OEPS-a William Walker. Vi ste prvi istražni sudija koji je stigao u Račak. Ispričajte nam šta ste otkrili na licu mesta. Pa eto, što sam sad pomenula, mi smo 4. dan, to je znači 18. januara 1999. godine uspeli da uđemo u Račak i tada sa mnom su došli i predstavnici stranih i domaćih medija i TV ekipe i došli su 3 Vokerova saradnika koji su taj dan kad su vidjeli koliko sam ja uporna i da ne odustajem da uđem u selo Račak, došli i oni sa svojim vozilom. Prvo što kad smo ušli u selo Račak, policajac mi je odmah obavestio me da u selu Račak ima ljudskih tela. I onda smo prvo što smo uradili, i ja i članovi uviđajne ekipe i svi predstavnici domaćih i stranih medija, svi zajedno smo ušli u džami i neposredno smo svi vidjeli da u džami ima 40 ljudskih tela koji su bili u džami u krug poređani
i gornji deo tela i glava su bili pokriveni sa nekom tkaninom. Pitali su da li mogu da snimaju, dozvolila sam svima da snime i naš krim tehničar koji je bio član uviđajne ekipe sa svojom kamerom je snimao. Odmah smo krenuli uviđajnu radnju da radimo, da se obeleži svako telo, da se stavi broj, da se snima i tom prilikom sam ja profesoru Dobričaninu koji je bio veštak za sudsku medicinu i bio član uviđajne ekipe, zamolila ga da on pogleda, da izvrši jedan vizuelni pregled na svako telo da pogleda, da vidimo da li su vidni tragovi bilo kakvog masakra, s obzirom da je Voker u javnosti izašao sa lažima. I profesor kad je pogledao sve to odmah isto pred svima na glas, kaže sudija, ovde nema vidnih tragova bilo kakvog vida masakra. Tako da odmah u datom trenutku se znalo da masakra nema, a tek kasnije, kad smo u toku trajanja istrage, kad je vršena obdukcija, kasnije je utvrđeno i koji je bio uzrok smrti kod svih tih koji smo pronašli u džamiji. Kada ste uspeli da uđete u Račak, tela su tada već bila u džamiji. Da li vam je objašnjeno ko ih je tu premestio, s obzirom na to da su na snimku koji je obišao svet leševi bili napolju? Pa da vam kažem, tada u datom trenutku niko me o tome nije obavestio, a ja nisam se ni raspitivala. Za mene je bilo mnogo važno da smo mi pronašli lica koji su nastradala u događaju koji se desio u Račku, zato što to je, ja sam posle i bila obaveštena od strane policije, da je to bio primer legitimne i legalne akcije, antiterorističke akcije od strane srpske policije protiv terorista. I da su tada u tom sukobu teroristi nastradali, poginuli od vatrenog oružja. Što se posle toga i veštačenjem i u toku postupka obdukcije utvrdilo. Tako da važno je tada bilo da smo mi, ja kao istražni sudija sa uviđajnom ekipom, do tih ljudskih tela došli pre nego što je trebala da dođe Louise Arbour, koja je tada u to vreme bila tužilac Haškog tužilaštva i ona je s obzirom na neistinu, prevaru koju je Voker objavio, trebala da dođe i da potvrdi njegovu izjavu i da to bude zatvoren krug koji je posle toga i poslužio kao povod da se izvrši NATO agresija i bombardovanje SR Jugoslavije. Međutim, mi smo pre nje došli do toga i tada je ta naša akcija i pronalaženje tih ljudskih tela bilo nazvana kao bitka za tela. Šta su imali na sebi s obzirom na to da je Voker tvrdio da su u pitanju civili? Pa znate šta, međutim, ta ljudska tela koja smo pronašli u džamiji, bilo je da su imali i civilnu odeću, trenerku ili gornji deo, različiti donji deo. Međutim, bilo je i među njima je bilo koji su bili obučeni, na sebi su imali vojničke sive pantalone. Onda su imali one vojničke čizme, one zimske cipele. Onda vojnički, baš klasično vojnički kaiš. Tako da je imalo koji su bili i u takvoj uniformi, s tim što posle toga je i utvrđeno na tim, kad je vršena obdukcija i vršeno fotografisanje tih tela, da su na pojedinim civilnim gornjih deo odeća imali i oznaku UČK. A da li je na odeći bilo rupa od metkova? Mislim, da li je neko možda preslačio leševe, pošto je Voker tvrdio da su civili? Pa, tu činjenicu ja kao istražni sudija u datom trenutku nisam utvrdila i nisam mogla na licu mesta to da utvrdim da li je bilo takvih akcija od strane Vokera ili nekog drugog. Međutim, kad je vršena obdukcija od strane tima patologa koji su bili vrsni stručnjaci za sudsku medicinu, oni su u toku obdukcije svakog posebnog leša fotografisali i odeću skidali i onda kad su utvrđivali da li imaju i koje povrede imaju po telu, onda su upoređivali sa rupe pronađene na odeći, pa su onda taj svoj stručni nalaz
objasnili i obrazložili u pismenom nalazu koji su dostavili meni kao istražnom sudiji i koji je bio sastavni deo moje istrage. I bilo je takvih slučajeva gdje je imalo da su se poklapali rupe na odeći sa povredama koji su bili utvrđeni na telu. A je li bilo slučajeva da se nisu poklapale? Pa bilo je. Bilo je slučaja, međutim, poslije toga kad je vršena i identifikacija pronađenih tela i dokaze koje smo pronašli u daljem vršenju uviđaja na licu mesta, sve je ukazivalo da su to bili pripadnici terorističke bande, oni kako su sebe nazivali UČK. A mogu da kažem, ako dokaze koje smo pronašli na licu mesta, kad smo pronašli tela i oni su smešteni u hladnjači i odvezeni u Institutu za sudsku medicinu u Prištini, mi smo nastavili sa uviđajem. Tako da smo pronašli duž cele, kako smo obilazili teren, rovove koji su bili iskopani duž celog tog brda u Račku. U rovovima velika količina ispucanih čaura koji su bili pronađeni na licu mesta. Prvi dan, 15. kad sam ušla u selo, pronašli smo veliku količinu oružja, sanduke sa ručnim bombama, rancima sa uniformom sa oznakom UČK, sanduke sa municijom, razne vrste municije. Onda smo taj dan na licu mesta smo pronašli njihov štab gdje su bili locirani. Unutra u toj prostoriji pronašli smo ručno izrađene automate, ručne bombe, pronašli smo uniforme, pronašli smo mašinu za kucanje, pronašli smo njihove sveske gdje se vodila evidencija ko je kad bio dežuran, ko je bio na straži, ko je bio na bolovanju, sve to i to smo sve sa lice mesta oduzeli, popisali, fotografisali i snimali. I to je sve bio dokazni materijal koji u sklopu celokupne istrage koju sam ja sprovodila u vezi Račak utvrđeno da su to bili pripadnici terorističke bande, a u nikom slučaju nedužni seljani i civili i dokaz da masakra nije bilo ni na jednom telu koji je pronađen u džamiji. A šta je finski patolog i šef finskog forenzičkog tima Helena Ranta izjavila na konferenciji u Prištini koja je održana 17. marta 1999. godine? Pa što se tiče nje, da vam kažem, ja nisam ni bila upoznata kao istražni sudija koja je bila i zadužena za istragu u vezi sa slučajem u Račku. Nisam bila obaveštena da će ona toga dana da bude u Prištini i da drži konferenciju za štampu. A njena obaveza je bila da prvo nalaz forenzičara, finskih forenzičara dostavi istražnom sudiji, zato što ja kao istražni sudija sam dala nalog da u postupku obdukcije, pored srpskih patologa, beloruskih, učestvuju i finski tim. I ona je kao šef tog finskog tima bila dužna da primerak nalaza dostavi meni kao istražnom sudiji i da mene pozove na konferenciji za štampu. Zašto nije me pozvala, to ona samo zna. Međutim, mogu da pretpostavim, zato što svo vreme dok se radila obdukcija, obdukcija je vršena nekoliko dana, saradnja je bila na nikakva. Eto mogu da kažem, saradnja između nje i mene je bila nikakva. Nije bila voljna da sarađuje. Ja sam osjetila da je pristrasna, da ona ima neki drugi razlog što je tako uzdržana, što je rekla da će oni posebno kasnije da daju pismeni nalaz i mišljenje. I tačno sam osjetila da nešto ona krije i da ima drugi zadatak. Da njen zadatak tu nije da ona utvrdi istinu i da zajedno sarađujemo i sa istinom izađemo u javnost. Ostali članovi koji su bili profesionalci, patolozi finski, oni su vrsni stručnjaci i na stručnom nivou sarađivali sa ostalim članovima. I oni su, zaključak im je bio jedinstven i saglasan da nakon izvršene obdukcije utvrdili su da uzrok smrti kod svih su povrede nanete iz vatrenog oružja. Međutim, ona to nije htjela da potpiše i razlog je izdala kao treba dodatno neke analize da izvrše u Finskoj, pa će ona posebno da dođe sa tim nalazom.
A meni taj nalaz nikad nije dostavljen kao istražnom sudiji. I onda eto na konferenciji kako izašla, ja sam poslije toga na televiziji vidjela da je ona došla i šta je izjavila i da nije bila odlučena u svom zaključku, bila je nesigurna, pominjala je kao da se desio zločin nad civilnom stanovništvom, da verovatno nije sigurna, sve tako neki izrazi kod koje se tačno se osjetilo da ona nešto krije ili ne sme da kaže. Što se ispostavilo kad je poslije toga izdala knjigu 2008. godine. Čini mi se da je rekla da je imala veliki pritisak od Vokera. Da, rekla da je imala veliki pritisak i da je on bio užasnut rezultatima istrage na čim je ona bila čelu. Da, pa ona je i ja sam isto imala prilike da vidim snimak tada kad je ona držala konferenciju za štampu u Prištini, da je onako sa pogledom gledala u njega sa nekom nesigurnošću, sa nekim strahom i da je on komentarisao, pa nije tačno to što ste rekli, tačno je kontrirao i da li je pokušao olovkom da je gađa, šta to nisam vidjela, ali ona je to poslije toga potvrdila da on nije bio zadovoljan sa njenom izjavom koju je ona toga dana iznala u javnosti. A recite mi, nalaz obdukcije je pokazao na 37 ili na 39 tela da su na rukama bili tragovi baruta? Na 39. Na 39, od 40. Da, zato što tu je bila jedna žena, ali i kod nje su pronađene barutne čestice. Samo kod jednog dečka, ja mislim da li je bio 16-17 godine, da kod njega nije bilo. A kod drugih svi vršene su skinuti sa parafinske rukavice i to parafinske rukavice skinuti u prisustvo finskih članova ekipe za uviđaj i predstavnika OSCE-a. Znači sve je rađeno transparentno, ništa nismo prikrili. Sve što smo vidjeli taj dan i sve što sam ja radila i moji saradnici u toku istrage vezano za Račak, sve su oni vidjeli. I svima je bilo jasno da tu od masakra nema ni M. Međutim, svi su imali zadatak, kao što znamo, poslije toga se ispostavilo, samo su tražili povod da izvršen agresiju na Jugoslaviju. Ali ste vi nekad dobili primjerak njihove? Pa finskog nisam nikad dobila, a inače što se tiče nalaza srpskog tima i Belorusi koji su potpisali, to su mi zvanično dostavili, pošto sam ja kao istražni sudija i dala naredbu u toku obdukcije šta sve treba, koje činjenice da utvrde oni kao stručnjaci. I taj nalaz sam dobila, koji taj nalaz je bio sastavni deo drugih dokaza koje sam ja prikupila u predmetu Račak. Kada ste dobili poziv da svedočite u Hagu? Pa ja sam prvo dobila poziv što sam se iznenadila i nisam očekivala. Prvo je istražitelj Haškog tužilaštva stupio u kontakt sa mnom i pozvali su me da budem svedok tužilaštva vezano za Račak. Ja u početku nisam htjela da prihvatim, zato što su neobičajeno za mene kao istražnog sudije, koje znam kako se pozivaju i kako radi i sud i istražitelj. Oni su došli jedan dan na vrata kod mene, gdje sam ja stanovala u Beogradu, zazvonili i predstavili se haški istražitelj, prevodilac. Došli su kaže da vas saslušamo vezano za Račak, pošto ste vi, kaže, istražni sudija radili taj slučaj. Rekao, gdje da me saslušate? Pa eto, kaže, ako vi hoćete kod vas, kaže, kući u vašom dnevnom boravku. I ja sam gledam i čudim se, pa rekao, kako rekao vi to tako radite? Pa znate vi, jeste vi proučili zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i naš zakon o krivičnom postupku, kako se pozivaju svedoci, na koji način se saslušavaju. Ja nisam običan građanin. Ja sam sudija. Ja sam posao radila kao istražni sudija. Ja sam predstavnik države. I sad vi kući da me saslušavate. Pa kaže, mi smo to radili sa svim svedocima, najlakše im je, najslobodnije su kući. Rekao, sa mnom nećete. Rekao, možete da se vratite, zvanično me pozovite kako zakon nalože, pa ću ja da odlučim da ću da se odazovem pozivu ili neću. Poslije toga su oni vidjeli su da moje raspoloženje, da neće moći sarađivati kako su oni mislili. Obratili su se Ministarstvu pravde, pa je Ministarstvo pravde zamolnim sudom, tad je bio, ja mislim, osnovni sud 1 u Beogradu, pa su mi zvanično poslali poziv, pa me predsjednik suda u Beogradu pozvao da mi uruči taj poziv. Ja sam otišla i rekla, znate šta, ja ću da primim poziv, da idem, da svedočim
ja ću da odlučim, to je moja volja da li ću da svedočim, ali sigurno rekao neću se odazvati. I on mene upozori tada, kaže koleginice, ipak kaže razmislite, budite kaže obazrivi, vi znate da ste izvikani vezano za Račak i kaže sad da ste više niste u Prištini, pa može da vam nađu kaže razlog da zbog toga budete razrešeni zato što kaže država je potpisala sporazum o saradnji sa Haškim tribunalom. Rekao hvala na upozorenju, ok. I ja posle razmišljam kući i sa mužem i kažem ajde bolje da se javim pa ću ja svedočiti ono što sam vidjela. Ne mogu me prinuditi ili prisiliti da nešto kažem što nije istina. I prihvatim ja i oni su svaki dan dolazili kolima. Tamo negdje na Dedinje su imali kancelariju i da skratim sada te formalnosti. Oni su me 10 radnih dana saslušavali i ja sam imala svoju priču, ja sam imala istinu. Ja sam na osnovu činjenica i dokaza koje sam pronašla na licu mesta pričala o Račku. Međutim, njima ta moja izjava nije odgovarala i on je pokušavao posredno i neposredno malo da kao na emocije, da me uhvati, pa to su civili, pa kako ste se osjećali kad ste vidjeli ubijenih, poginulih i ovo. Rekao, znate šta kolega, ja sam rekao, radila svoj posao. Ja kao istražni sudija, nije mi prvi put da sam se susrela, nažalost, rekao, jeste veliki broj, ali po meni to nisu bili civili. I ja sam to utvrdila i dokazala. A što vama to ne odgovara, vi kažete civili, sad mi možemo, ali vi rekao na licu mjesta niste bili. I onda to je sve tako bilo. Na kraj, kad se završilo saslušanje, oni meni otkucaju zapisnik da ja potpišem. Ja pogledam zapisnik, vidim zapisnik na engleskom. I ja kažem, rekao, znate šta? Rekao, ja ne razumem engleski. Prevodilac ne znam šta je napisala. Mi prevedite na srpsko i ja da pročitam na srpskom, da vidim da li ste vi napisali prave moje odgovore, pa ću onda da vam potpišem. On se tu naljutio, nije mu bilo pravo, ali morao je da... Prošao je vikend, preveli su na srpskom. Kad sam ja videla zapisnik, oni uopšte nisu dali odgovore, nisu naveli moje odgovore, nego odgovori pisali kako njima odgovara. To je neverovatno, ljudi, da to ne možeš... Ja sam znala da su pristrasni, da nisu objektivni, ali da toliko prevrtaju istinu i da manipulišu. Ko zna sa našim svedocima kako su oni koji su ih saslušavali i u kući i na engleskom, ljudi ne znaju. I ja onda uzmem olovku, ja ovo nisam rekla, ja žvrljam, nisam htjela potpišem zapisnik, ostanu 2 rečenice koje su mogle da se prihvate. I rekao to prekucajte, ja ću to da potpišem. Morali su, zato što nisam htjela tu verziju njihovu. Ja sam potpisala, ali je bio ljut i besan i nisu me pozvali. Nisu me pozvali. Sve što je bilo da li krajem 2004. ili 2005. Ja sam znala, ja još kažem, rekao kolega, pa vidimo se u Hagu. On onako crveni Irac je bio, pocrveneo i koliko je bio besan, kaže ne verujem. Pa rekao zna. I sad koliko je vreme prošlo, ne znam da li pola godine, godinu dana, kad su me pozvali, tim odbrane Slobodana Miloševića. Njegovi saradnici i ja sam prihvatila, rekao hoću da svedočim i onda sam bila u Hagu, gdje sam se sa Slobodanom pripremala, direktno s njime, pošto je on se sam branio, a ovi savjetnici su pomagali. Tako da, eto, tamo smo se pripremali, ja ponela sve dokaze koje sam ja imala, blagovremeno su prevedeni na engleskom, dostavljeni tužiocu, dostavljeni sudu, sve je to odrađeno i onda smo krenuli da svedočimo. Da se pripremamo i posle sam se pojavila, ja mislim 2005. marta mjeseca, negdje sam počela sa svedočenjem u Haga, kao svedok odbrane. Kod Slobodana Miloševića, ali je Račak stavljao se na teret svim našim srpskim generalima i vojske i policije i plus potpredsjedniku tad vlade Šainović, mislim da je bio Milutinović predsjednik Srbije, Milošević kao predsjednik. Tako da eto, svima se stavljao Račak, ali uspjeli smo da odbranimo i da Račak bude izbačen iz optužnice zato što nije mogao da bude dokazan. Onako kako je bilo postavljeno. Da. Nakon bombardovanja proterani ste sa Kosova i Metohije. Kako ste to doživjeli s obzirom na to da ste se za njega borili? Znate, da vam kažem, mnogo mi je bilo teško. Mnogo mi je bilo teško. Ja, pre nego što vam kažem to, ja sam, na primjer, ja sam rođena u Bosni. Živjela sam u Skoplju, ali udala sam se u Prištini, pošto mi je muž bio iz Prištine.
I od 1974. godine ja sam svo vrijeme bila u Prištini i najbolji deo svog života i radne karijere i života i porodice sam provela u Prištini. I mnogo mi je bilo teško. Ja sam jednu nedelju dana, kad je već krenulo bombardovanje i privodilo se kraju i već se pominjao Kumanovski sporazum i rezolucija 1244, meni muž kaže pakuj se i reći, mi smo u Lazarevcu imali kuću za ne daj Bože i stvarno nam se našla za ne daj Bože. Ja nisam mogla da prihvatim da napustim Prištinu. Zašto da napustim? Ti ostaješ. Tu je policija, tu je vojska. Kaže, razumi da će i vojska i policija morati da napuste. Prvi, kaže, koji će da dođu u tebe će da hapse. A ja sam plakala i dan i noć, verujte me. I sad bi mogla koliko je meni to bolno bilo. I nisam mogla da prihvatim dok nisu došli iz službe državne bezbednosti da mi kažu da istog momenta se pakuj, daćemo ti pratnju da napustiš Prištinu. Ja sam 9. juna. Ja sam svo vrijeme iz Prištine do Lazarevca plakala. I otišla sam u razmišljanju da ću biti nedjelju dana i vratit ću se. Ali jedino što mi je u tom trenutku upalo, da se vratim u sud i da uzmem komplet dokumentaciju, kopiju mojih spisa predmeta. Sve što sam ja radila. Eto, ništa nisam ponela od kuće, ništa, ali sam ponela veliku torbu sa dokazima, sa dokumentima. I verujte mi da sam plakala i nisam mogla da se pomirim. Ja i dan danas ne mogu da shvatim. Ja mnogo patim za Prištinu. Zato što Priština je duša svih nas Srba koji smo živjeli na Kosovu i Metohiji. I tako smo protani, što bi rekli, na pravdi Boga. U knjizi ste naveli da su vam pojedini ljudi, nakon što ste proterani sa Kosova, govorili da su Srbi prodali Kosovo. Kako ste se nosili sa time? To je mnogo teže mi palo nego što sam znala da imamo i ja i svi Srbi koji smo živjeli na Kosovu i Metohiji. Znali smo da su nam Šiptari, ajde da ih kažem sad moderno Albanci, da su nam neprijatelji. I mi smo na Kosovu i Metohiji Srbi bili jedinstveni. I zajednički smo se borili protiv neprijatelja, albanskog neprijatelja. A ovo kad smo došli, ja na primjer u Lazarevcu nisam imala neku komunikaciju sa komšilukom, međutim bila sam upućena da radim u Kragujevcu, pošto Beograd je bio za mene zabranjen, kao nepodoban sudija koja je odradila Račak i svedočila u Hagu. U Kragujevcu nisam mogla da verujem da su oni sa takva razmišljanja. Zato što u Kragujevcu je bilo veliki broj naših sa Kosova i Metohije iz Peći, Prizrena, iz Prištine, koji su i ranije kupili nešto zato što svi smo razmišljali da svoju porodicu obezbedimo za ne daj Bože negdje van Kosova i Metohije, pošto non stop smo se suočavali i borili s njima. I ja pokušala da im objasnim, da kažem, pa šta su vama, kaže, to Albanci uradili što ste napustili? Kaže, došli su sa džakovima novca i para. Pa rekao, ljudi, ako vi posle toliko vremena ne znate šta su Albanci uradili srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ne vredi ja da vam bilo šta pričam. A svako ko je došao sa džakom novca, on je prodao svoje zato što je morao. Kamo sreće da ja nisam morala da napustim Prištinu i da dođem u Kragujevcu da radim. Ja vama ovdje nisam oduzela ni radno mesto, ni platu. Ja sam bila sudija u Prištini. I kamo sreće da sam ostala tamo i ja i svi moje kolege i naše porodice. Mi tamo, iako smo imali neprijatelja, Albanca, ali smo bili jedinstveni i mi smo tamo živjeli i borili se zajednički protiv tog neprijatelja. I onda sam i prestala da mi objašnjavam. Ja u Kragujevcu kad sam bila jedno godinu dana, niko nije hteo kod mene u kancelariji da uđe. Tako da je to strašno tužno. Međutim, poslije toga se to promenila se situacija kad su shvatili i vidjeli. I ja mislim da poslije toga veliki, i sad sasvim je drugačija situacija, već imaju razumevanje za nas sa Kosova i Metohije, već i pomažu humanitarne akcije za ovaj deo Srba na Kosovu i Metohiji što je ostao da im se pomogne. Tu i država ulaže i kancelarija za Kosovo i Metohiju. Meni je žao što ne mogu ja da pomognem. Ja kad bi mogla da budem s njima, meni bi to najveće zadovoljstvo i satisfakcija bila da zajedno delim taj život s njima tamo. Ali ne smem iz bezbednosnih razloga. Izjavili ste da vam je prvi Vokerov zamjenik, engleski general, pretio kako će da se potrudi da vi budete optuženi u Hagu. Ispričajte nam više o tome. Pa ja kao što sam i ispričala sad u ovom mom izlaganju,
Vokerovi saradnici i zamenici. Svaki put kad smo se mi dogovarali i nalazili u Štiblje, u policijskoj stanici, da se dogovorimo da krećemo, zato što iz Štiblje ima seoski put koji vodi ka Račku. Mi smo bili u obavezi, prema tadašnjem sporazumu koji je bio zaključen između Slobodana Miloševića i Holbrooka, da obavestimo predstavnike takozvane mirovne misije, a znamo koja im je uloga bila i funkcija, da ih obavestimo da mogu da prisustvuju svakoj našem uviđaju i istražnoj radnji koju mi službeno vršimo. Tako da sam i ja tih dana, svaki dan smo obaveštavali i oni su dolazili u prostorijama policijske stanice u Štimlju. Međutim, pokušavali su i prinudom i pretnjom da me spreče da ja uđem u selo Račak i da izvršim uviđaj. To su bili satima razgovori, pregovori. Ja sam pokušala da im objasnim da ja kao istražni sudija, ja sam ta koja odlučujem da li ću da idem na uviđaj, da su oni posmatrači, da mogu da dođu, ali ne moraju, da mogu da pitaju, ali ne mogu da učestvuju u istražnoj radnji uviđaja. Onda on kaže, ko je vama šef, da ja javim da vaš šef, kaže, vama zabrani da vi idete u Račak. Ja kažem, ja sam šef, ovdje sam ja danas šef i ja odlučujem i idemo u Račak na uviđaj. Vi ako hoćete, možete i ne morate. I oni su i prvi, i drugi, i treći dan odustali. Međutim, taj treći dan, to je bilo 17. januara 1999. Među Vokerovim saradnicama došao je njegov prvi zamenik, John Drevrenkijević, koji mi se predstavio, kaže, znate vi ko sam ja? Rekao, ne znam, nije bitno. Ja sam, kaže, poznati, priznati engleski general u penziji i Vokerov zamenik. Rekao, drago mi je, ja sam rekao, Danica Marinković, istražni sudija. I onda kreće ubeđivanje. Vi ne možete, vi znate, tamo su seljani će da se uplaše kad vide uniformu. Evo, mi ćemo sa našim vozilom vas i sudskog veštaka, profesora, doktora da vodimo, da vi obavite. Rekao, to sve pada u vodu. Prvo, vi niste ovlašćeni da meni određujete ko će i da me vozi kako ide. I ja mu kažem, policija, srpska policija u uniformi je dužna po zakonu da obezbedi lice mesta i da obezbedi bezbednost da istražni sudija sa ekipom nesmetano obavi uviđaj. Ja krećem, a vi ako hoćete možete da dođete, vaša je odluka. I on sad koliko je bio besan, da nije mogao da me ubedi da ja odustanem tog 17. januara, on meni na kraj, i to mi na engleskom se obrati, nego ovaj moj koji je bio zadužen da brine o mojoj bezbednosti, poslije mi preveo. Ovako me, to ima i na nekom snimku, da on mene udara ovako rukom i kaže, kaže, ja ću, kaže, da se potrudim, lično ću da vas, kaže, uhapsim i odvedem u Hag da vam se sudi. Ja sad engleski ne razumem i kažem ja mojim saradnicima, rekao, sedam u vozilo, idemo. I ovaj mi kaže, policajac, kaže, sudija, znate šta vam je rekao? Ne, rekao, na engleskom. Kaže, zapretio vam je da će da se lično potrudi da vas uhapsi i da vas, kaže, optuži u Hagu. Rekao, ide ćemo. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti vam je na saslušanju pre suđenja, ne krijući koliko mrzi Srbe, priznao da se za rat spremao od 1991. godine. Ispričajte nam više o tome. Pa eto, imala sam tu sreću ili nesreću, sad moram da se nasmem. Sad kad slušalci pročitaju ili slušaju, ispade da sam sve te poznate sada separatiste i teroriste saslušavala ja, ali tako je bilo situacija, bila sam istražni sudija i saslušavali ih, pa između ostalog tako i Aljbin Kurti bio moj okrivljeni u jednom predmetu, ne moj nego okrivljeni u predmetu gdje mu se stavljeno na teret udruživanje radi neprijateljske delatnosti. To je bilo za vreme bombardovanja, on je lišen slobode i ja sam odredila pritvor. To je bilo aprila mjeseca 1999. godine, gdje on odlično je znao srpski, na srpskom se branio i nije tražio prevodioca, ali mi je postavio uslov da će da da svoju odbranu, zato što je on, kad sam mu uzimala podatke, lične podatke, između ostalog je i državljanstvo, nacionalnost i državljanstvo, i on je Albanac i kaže, ja sam državljanin Republike Kosova. I ja kažem, rekao, ne, to ne postoji. Ovdje, rekao, ovo je pokrajina Kosova i Metohije, Republika je Srbija. Ne, kaže, za mene Republika Kosovo, ako mi ne upišete, kaže, branit ću se ćutanjem.
Pa rekao, ne mogu to da upišem. I sad krene razgovor, ja pokušam da ga ubedim, da vidim da ne odustaje. Baš je bio određen. Tačno mu se videlo da je okoreli onaj separatista. Da ne može očima da me gleda. Da bi, kad bi mogao, ne znam šta bi mi uradio on meni, a ne ja njemu. Videlo se, sa mržnjom je pričao, a sa druge strane nije hteo da krije da kroz svoju odbranu poslije toga kad je pričao koliko mrzi i da je okoreli separatista i njegova ideja je samo nezavisno Kosovo, Republika Kosovo i pripajanje Albaniji. I onda ja sada, da bi se otvorio i da bi pričao, ja onda napišem na insistiranje okrivljenog, u zapisnik se unosi da izjavljuje da je državljanin takozvane Republike Kosovo, ne kaže takozvane, Republika Kosovo. I ja to stavim pod znakom navoda. I onda sad on je pričao i on nije krio to da je bio. On je kao student organizovao te studentske demonstracije na Kosovu i Metohiji, pogotovo u Prištini, gdje su uvek nalazili neki izmišljeni razlog da bi uznemirili građane i stvorili nesigurnost srpskog naroda na Kosovu i Metohije. Organizovao je te demonstracije. Bio je potparol njihovom onom idejnom vođi Ademu Demaći, gdje je s njime prisustvovao na svim tim sastancima, gdje su oni se sastajali sa predstavnicima Zapada koji su imali podršku u toj njihovoj ideji i nasilnim putem. Znao je engleski pa je bio kao prevodilac. I on je rekao da je organizovao studente i da su se u vreme kad su krenuli već te terorističke akcije i napadi, pripremali su se, išli su na obuku i pripremali su se za rat u gradu. Zato što ovo što su bile napadi, to su bili sve van gradova, na magistralnim putevima, malim mestima, objektima. Oni su se pripremali za Prištinu, ako dođe do tog gerilskog rata, da se studenti pripreme za taj rat. I onda je to je ispričao i on je sudilo mu se, osuđen je na 15 godine zatvora, počeo sa izdržavanje kazne zatvora i tada je vlast posle 5. oktobra koji su došli na vlast, pomilovanje, amnestirali i čak su postigli i sporazum da sve teroriste koji su bili na izdržavanje kazne zatvora i koji se sprovodila istraga, da ih sve puste, navodno razmena, i da mi vratimo naše Srbe, a oni da tamo Albanci budu u Prištini, i to nije ispoštovano, a naši su sve pustili Albance, čak što je najveća greška urađena i to nas košta zato što smo dužni žrtvama koji su stradali to vreme, što su braća Mazreku koji su bili optuženi i jednom osuđeni na 20 godina zatvora zbog zločina na civilnom stanovništvu. I u toj grupi su pušteni i braća Mazreku i dan danas taj predmet je ostao nezavršen, a imamo žrtve koji i dan danas ne znaju istinu, niti je ko osuđen za taj zločin koji je počinjen od strane njih i drugih pripadnika. Fatmir Rima je bio glavni komandant štaba u Mališevoj i u Klečki gdje su stradali civili. Gdje su silovali, ubijali, streljali i bacali u krečanu da gore. Eto, takvi su pušteni od strane vlasti posle 5. oktobra. Hvala vam puno. Hvala i vama.